Vaše srce pumpa krv i snabdeva telo kiseonikom i važnim hranjivim materijama. Zdravo srce je ključno za ovaj proces. Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrti u svetu. 4 od 5 tih smrtnih slučajeva nastaju zbog srčanog ili moždanog udara. Šta zapravo izaziva srčani udar? Srčani udar nastaje kada se dotok krvi u srce iznenada prekine. Obično je uzrok tome nakupljanje masnih naslaga poput holesterola. Najčešći simptom srčanog udara je jak bol u grudima. Bez lečenja dolazi do oštećenja srčanog mišića, koje može dovesti do prestanka rada srca i smrti. Kako da nam srce bude zdravo? We can reduce any damage to the heart early in life with a good diet, exercise, and avoiding tobacco products. Smanjenjem krvnog pritiska i nivoa holesterola možemo značajno umanjiti rizik od srčanog udara. Preporučuje se ishrana sa malo masti, ali bogata vlaknima. Dakle, izbegavajte prekomerno prerađenu hranu, poput mesnih pita, kolača, keksa i kobasica. Kombinovanje zdrave ishrane sa redovnim vežbanjem je najbolji način da održite zdrav životni stil. I recommend exercising 30 minutes a day, 5 times a week. We all need to move more. Not necessarily go to the gym, but do some exercise. I'm concerned since COVID, many people believe it is a luxury to work at home. They don't realize they're also creating a toxic, sedentary lifestyle.